Assalomualaikum. Hurmatli kanalimiz barcha aziz do'stlar, bugun biz 10 aprel seriyasi Qonat Mobazdan bir qator tushamiz. Senlar qalay arzonroq qimmatbaho kommentariylar yozib qo'ying. Qonat kanalini kuzatib turmasa bosib qo'ygan unutmanglar do'stlar. Ona o'zimiz bugun videosi boshlaymiz. Yusuf Gencevi Savkoz Ajnasdan geldim. Gelgendeki ahvalım tömen edi. Üç yerge gelip küçtü oldum. 3 gün yemlendim. Ustrovyalısı küçtü. Emmi zatı var. Gelingler, yemleningler. Assalomu alaykum hurmatli xalqimiz. O'zi yaqinda ochilgan deganimdan keyin so'nggi diagnostika apparatlarining ta'minlangan Alyan klinikamiz bilan tanishtiramiz. Bu yerda o'zi terapevt, yuqori aniqlikdagi MSKT 32 srezli apparat, travmatolog, qolaversa massaj, panaforez, infrakrasniy lampa, gidrovanna, ozonoterapiya protseduralari var. Bu Alyan klinikamiz eng so'nggi modeldagi zamonaviy yuqori aniqlikdagi diagnostika apparatlari bilan ta'minlangan. Bu yerda siz har turli kasalliklarda emlansangiz bo'ladi. Endidan buay Nukus Toshkentga borib yurishar emas, hammasi o'zimizning Qo'ng'rat rayoni Alyan klinikamizda. Adresimizni aytib o'tamiz. Qo'ng'rat bozori Shoxlik stoyankaning oldida joylashgan. Barchangizni Alyan klinikamizda kutib qolamiz azizlar. Niki bugungi Mobazamizda tushirdik bir qator ko'rib o'tsangiz bo'ladi. Niki video davomida Allamsiz bugun savdolar qalay arzonbaho qimmatbaho kommentariylar yozib qo'ying. Niki bugun satqanға da satib alғанға da savdoсын berek etmesinden qolamız. Onda olsa bizler bugün videomuzu başlayalım. Acaba bu qaytı ya satып aldı mı? Qaytı mı satып aldı mı? Satып aldı. Qancha oldu abi bu? 1.250. Bo'ladi, o'tla uzoq bo'lsin ekan. 1.250 ga satib olgan ekan. Acaba bu qancha bo'ldi? Qancha bo'ldi? 1.700. Bo'ladi, o'tla uzoq bo'lsin ekan. 1.700 bo'lgan ekan. Qonat Mobazdan ekan bir qator tushamiz. Assalomu alaykum. Qancha o'tiribdi bu molimiz? 25 so'm aytdim. 25 so'm aytamiz dedi. Ikki ko'riniz bo'ladi vallahi. Acaba balasi nasharmi? Erkek. Balasi erkek ekanniki. Necha yilga? 2 oyga shamol. 2 oyga shamolsa ekanniki ko'rimizga bo'ladi. Bu balasimi? Ya ol, yetim buzağı. Yetim buzağı ekan. Yetim buzağı qancha bo'ldi? 4 so'm deyapti. 400 so'm aytamiz sizlarniki. Acaba bu nechinchi tuvi? Ayda. No. 4-chi. 4-chi tuvi ekanniki ko'rimizga bo'ladi. Alamiz bo'ladi niki bek. Iki jenler. Acaba necha litr suti bor? Necha litr suti bor? 2 litr. 3 litr. 3 litr suti bor ekan, niki ko'raversak bo'ladi niki. Alarm spek bo'ladi. Acaba telefon nomer? Telefon nomer deysingmi? Ha. Sekiz 32 19 97. Kodsi 94 gün. 94lar ekanniki. Qiziqgan ustimni qavlas ko'rsangiz bo'ladi. Acaba bugün tsa qalay tsa? Zibet paketi. Tsa zibet deyapti niki. Qiziqqanlar yuqoridan nima qavlas ko'rsangiz bo'ladi. Bo'ladi, berek etmasin. Assalomu alaykum. Qancha o'tibdi bu mol? 18 aytamiz sizdan ekan. Ko'rsak bo'ladi mollarimiz. Bu balasi nasharmi? Balasi erkak ekanniki. Necha hafta? 2 hafta bo'lgan ekanniki. O'rimizga bo'ladi, molimizni bir qator aylantirib tushirib. Bu nechinchi bolasi? Ikkinchi bolasi ekanniki. Jenlarni ko'rik bir qator. Necha litr suti bor? 400 litr suti bor dedi. Kunni ya.
Күніне 4-5 рет сүті бар екен неке. Көре берсек болады. Бұл екінші баласы, ә? Екінші баласы екен неке. Қанша айтып отырсыз енді бұны? 15 миллион 800-ге шықты ғой. 15 миллион 800-ге шыққан екен неке. Аз-маз дәмі бар ма? Аз-маз дәмі бар дейді неке. Көре берсек болады, малымыздың жағдайы неке. Аша телефон нөмір? 93-лік 307 73-31 екен неке. Қысқына ұсынуға хабарласып көре берсеңіз болады. О, тысы қалай аға? Тысы алтын деп атырды неке. Аузын ашып көрсете аламыз ба? Болады. Тысы алтын екен неке. Көре берсек болады. Болады. Берекет болсын. Ассалаумағалейкум. Қанша отырды бұл малымыз? 17 айтып. 17 айтамыз дейді неке. Көре берсек болады. Ажа бұл баласы неше апталық? 15 күнлік. Баласы Бұзау. 15 күнлік дейді неке. Бірінші бұзауы деп атырды. Үсті қойып қойған. Неше литр сүті бері бар? Енді ол бірінші туымда ондай көп бермейді ғой. Арада 2 рет кеште бір уақыт. Шенлер ғой. Көре берсек болады. Базар қанша шығып отырды ба бұны? 15-ке бір сұрады. 15-ке бір сұраған екен неке. Тұр. Баласы бірінші туы, ә? Баласы бірінші туы ма? Бірінші бұзау міне. 15 күнлік бұзау. 15 күнлік бұзауымыз екен, ә? Аша бұл не? Бұны жаңа ұстап тұра беріп бұл. Жақсы. Бұл қанша шығып отырмын білмейсің, ә? Иә, бұның бақасын әзі келеме ұстап тұра. Аша бұл малдың тысы қалай болып отырды? Тысы бүтін көре бермеді. Тысы бүтін неке көре берін дейді отырды. Бірінші туым. Бірінші туында неше литр сүт беріп тұрды ғой? Енді айтып отырмын, азанғы уақыт 2 литр кеште бір уақыт ашты. Енді ашылса береді ғой. Болады. Аша телефон нөмір? Иә, ол нөмір баласы қол. Болады. Берекетін берсін қоламыз, а? Нәуеттен малламыз, нәует қоламыз. Ассалаумағалейкум. Қанша отырды бұл малар, а? 20 сомнан айтамын. Екеуіне де 20 сомнан айтамыз. Сәлем жолдайсыз ба? Аша, базар түсу ма, ұшу ма? Олас кел, кетіп қайтып кетірейін. Ладно. Аша, енді бұл базар қанша шығарып жатыр дейсіз? 16-жарымға шығардым, мына жақта 15-жарымға шығардым. Мұны 15-жарымға шығарған екен. Балалар туралы мағлұмат беріп өтейік, а? Мына жақта еркек, мына жақта нашарды. Ең нашар екен. Бұл неше күнлік? 3 күнлік екен. Бұл бір айға бармаған екен. Көре берсек болады малламыз бір қаты. Женелерін көрейік. Екеуі де бірінші туы, ә? Екеуі де бірінші туы екен. Маллардың өріп тұрғанына қарамай қой, камера көрмей ғой. Енді көріп жатыр. Айтып жатырды неке, иесі. Болады деп қаламыз. Малламыз биік неке. Кесіп береміз деп отырыпты. Бұның тістері қалай отыр неке? Бірінші туы тістері саз дейді неке. Гарантия беріп жатырыпты. Көре бересіздер. 16-жарымға 15-жарымға шығып жатыр. Неке көре берем. Телефонға үйретіп Аша, телефон нөмір? Телефонға үйретіп жатсыңдар ма? 99-лық 99-лық 294 294 0883. 0883 екен екен. Қызыққа үстімен қарғыс көрсеңіз болады. Болады, аға, берекет берсін. Ассалаумағалейкум. Қанша отырыпты бұл малымыз? 30 айттым. 30 айтамыз сізден неке. Базар қанша шығып отырыпты оны, аға? Базар 20-ға шығып отырған екен неке. Көре береміз, болады. Бұзау қандай? Сметалдан. Нешінші туы? Сметалдан. Бұзауы сметалдан 7-ші туы деп қал. Орғашы. Ұрғаш екен. Неше күні ба? Бір апталық бұзау екен неке. Көре берсек болады. О, неше литр сүт беріп тұрды ба? Сүтке шықты ма? Сүтке шықты ма? Сүтке? Ава. Неше литр сүт беріп тұрды ба бұны? 2 емшектің өзі 3 литр сүт беріп тұрды. Екеуін өзі емеді деп отырды неке. Көре берсек болады. Маңыздың жағдай болады неке. Адамдармен салысып көремен десеңіз, ұзақтан бір түсіп берейін сіздер үшін. Әзіз достар. Аша, бұның тісі қалай?
ашып көрсе аламыз ба? Açıp toslamayı mı var? Şimdi durmam. Ладно. Қанша телефон нөмір? 93-лік 779 72 72 26. 72 26 екен екен. Қызыққанға ұсынымы Харлоус көре берсеңіз болады. Ғажап болады, берек етмесін, а? Ассалаумағалейкум, қанша отырыпты бұл мал? 9 болса алды отырған екен. Көре берсек болады. Базар қанша шығарып отырыпты ба бұны? Базар 8,5-ға шығарып отырған екен. Көре береміз. Қанша телефон нөмір? Болады, аға, берек етмесін. Қанша қайсы мал сатылды? Мына мал сатылды. Қанша болды енді бұл? 19 болған екен. Отлау ұзақ болсын деп қаламыз. Ассалаумағалейкум, аға, қанша отырыпты бұл малымыз? 13-ке сұрап жатыр. 13-ке сұрап отырыпты дейін екен. Қанша айтып жатсыз өзіңіз? Өзіміз 15 айтып жатпыз дейді, неке көре берсек болады. Малымыздың жағдай болады, неке биік, әрі семіз екен. Не алдыңыз? 13-те өтсе беремін. 13-те өтсе береміз деп отырыпты, неке. Көрсек болады. Қанша бұл малдың тісі қалай отырыпты? Тісі. Екіге шықпаған? Тісі түспеген екен. Екі шықпаған екен. Қанша телефон нөмір? Телефоным жоқ еді. Олады, аға, берек етмесін деп қаламыз. Ассалаумағалейкум, аға, қанша отырыпты бұл малымыз, а? 11 отырған екен, көре берсек болады. Малымыз жасына толған ба? Көре берсек болады. Сөмкө түсірді, немат әлемеді. Аша, базар қанша шығарып отырыпты бұл малды? 11-ге. Базар 11-ге шығарып отырған екен. Көре берсек болады. Қанша айтып жатсыз енді, аға, өзіңіз? Айтып айта береміз деп отырыпты. Көре берсек болады екен малымызды. Аша, телефон нөмір? Аша, қанша сұрап отырсыз? 11-ге сұрап отырған. Бермеймін деп тұр. Аша, телефон нөмірі бар ма еді? Телефон. Ладно, берек етмесін. Ассалаумағалейкум, аға, қанша отырыпты бұл мал? Қанша болды енді бұл? 7,200,000-ге сұраған екен. Бұл қашар ма? Қашар басып екен. Көре берсек болады. Енді базар 7,200,000-ге сұрады. 7-200-ге сұрады. Сұрамай қалды. Бір өзім қалдым. Бұл не отырыпты? Базар 72-ге сұрамаса өзіңіз қанша айтып жатсыз енді? Енді сіз сұрағанда беріп жүрген жақпын енді. Болады. Бұл енді жасына толған ба еді? Жасына толған. Қажа, телефон нөмір? Телефон нөмір? 93-лік 197 71-69 екен. Қызыққанға ұсынымын Харлоус көре берсеңіз болады. Олада, берек етмесін. Аша, бұл қанша болып отырыпты? 9,5-ға сұрап отырған екен. Олада, неке нөбетте кейінге таныламыз көре берсек болады. Аша, бұл қанша болып отырыпты? 10 сом айтамыз. 10 сом айтамыз сөйді, неке. Көре берсек болады. Аша, бұл қашар ма?
Өгізше екен еке, көре берсек болады. Еке. Бұл қанша айтып жатсың енді? 10 сом айтып жатсың? 10 сом айтамыз сізден. Аша, бұл қанша отырыпты? 9,5 сорапты. Бұны 9,5 сұрап тұрған екен еке. Көре берсек болады. 9,5 сұрап тұрған екен. Берекет месіне қаламыз. Кейінгі малдарыңыз қайсы? Мына төртеуі де сіздікі ма? Бұл қарағасқа қанша отырыпты? 10 сом. Бұл 10 сом болады екен. Көре берсек болады. Бұл не аға? Бұлар 10 сом. Бұл не? Яна, қара. Мынау. 12 сом айтамын. Оған 12 сом айтамыз отырыпты неке. Көре берсек болады. Аша, бұл қанша отырыпты? 12 сом айтамын. Онам 12 сом айтамыз отырыпты неке. Рецепткада малларым шүкленіп отырған екен. Көре берсек болады. Неке. Аша, енді бұл телефон нөмір айтып жүрсің? 93-лік 095 00 23-15 екен еке. Кешіріңіз. Қызық болған жоғарыдағы нөмірге хабарласып көрсеңіз болады неке. Мал жүктеген себепті бізде толық информация ала алмадық. Оларда берекет етмесін. Ас олжыға қанша батырыпты ол малыңыз? 14-тен болады. Қайсысы ған екен? 14-ті. 14 сомнан. 14 сомнан не? Қайтып береміз. Қайтып береміз батырыпты неке. Түрлерін түсір деген клиенттен үшін неке. Аша, базар қанша шығарды бұны? 12-ден сұрап жатыр. Базар 12-ден сұрап отырған екен. Көре берсек болады. Түрлерін. Ешке жатыр. Тістері қалай бұлардың тістері? Тістер законный. Тісі барым неке. Өппімен ғой, не тісі. Мынаны көре тісін көре. Не көрдің ба? Ең тісін мен көрдім. Болады. Базар қанша шығып жатырыпты бұны? 11-ден сұрап жатыр, 11-ден. Базар 11-ден сұрап отырған екен. Көре берсек болады. Аша, телефон нөмір? Телефон керек. Болады, берек етмесін. Апа, қанша болып отыр? 1.100.000 айтып отыр сізден екен. Базар қанша шығып отырыпты апа бұны? Боз ешкі екен. Базар қанша шығып отырыпты бұны? Базар 11-ге сұрап отырған екен. Көре берсек болады. Апа, телефон нөмір шатты? Болады, а? Осы оңыз ба? Қанша отырыпты бұл? Ассалаумағалейкум. Қанша отырыпты ба бұлар? 2 айтамыз. Bir şey tamam. Қанша отырыпты анау? 2 сұрап жатыр. 2 Бұлар не ма? Ортада. 2 серке, мына 2 серке, анау ешкі. Екеуі сірке деп отырыпты неке. Көре берсек болады неке. Енді базар қанша сұрап отырыпты бұларды? 1.900.000. Bir sürtten tanıştırып шығайық та. Бұл қанша болды? Базарын шығаруы. Ола да берекет етмесін деп қаламыз. Ассалаумағалейкум. Қанша отырыпты бұл? Серкелер 1.200 айтамыз, маған 1.200 айтамыз. 1.200 ба? 1.200 ба? Бұл не? 1.500 айтамыз. 1.100 айтамыз сізден екен. Көре берсек болады. Kesip bilen sorduktu. Katfan jeri yemek sorduktu. Sirke eкен. O ничего да күш бар, шамалы? Ана 10 грамм, 15 грамм. 10 грамм, 15 грамм деп жатыр екен. Көре берсеңіз болады. Оның тістері қалай аға тістері? Тістері какойный жас деп жатыр екен. Көре берсек болады. Аша, телефон нөмір? Телефон, bunu сатып беремін. Болады, берек етіңіз. Аша, бұл қанша отырыпты? 1 сом деп. Бұл 1 сом айтамыз деп отырыпты неке. Көре берсек болады. Базар қанша шығып отырыпты бұны?
9.55 qilgan ekan. Ko'raveramiz. Qancha telefoni bor? Bo'ladi, ha, berib qo'ysin. Assalomu qancha o'tiribdi u? 5 aytadi. 5 aytib o'tibsiz endi. Ko'raversangiz bo'ladi. Ko'raveramiz. Qancha bo'ldi? Yana. Yo'qmi? Bazar qancha chiqardi buni? Bularda ketadimi? 4 million 300 ga chiqqan ekan. Ko'raversak bo'ladi. Sizlar qalay ha buni? Sizlar yaxshi deb o'tibdi. Garantiya ham ha? Garantiya deb aytibdi. Qancha telefon nomer? 90lik 263 92 91. 92 91 ekan. Qasqalar ismini qabul qilsangiz bo'ladi. Valla berib ketmasin. Aja bu qancha bo'ldi? 11 ga sotib oldimi? 11. Valla da berib o'tlab uzoq bo'lsin. Qalay ko'ramiz buni? Hal ko'rib o'tirib, qalay ko'ramiz? Assalomu alaykum. Qancha o'tiribdi bu qo'shiq? 4 so'm aytamsiz. Bir chetdan tansish olamizmi? Qancha bo'ldi? Birinchi aytib chiqarsa, zakonni chiqarib o'tsin. Qancha o'tiribdi? 6 so'm aytamsiz o'tiribdi. Bu ne? Bu 3,5 dedi. Bu ne? 4 so'm. Bular? 2 so'mmi? 2 so'm dedi. Azar su seni aşağıda mı? Ana qo'y. 4,5 maşallah. Ko'raversek bo'ladi. Bu sizlarga qalay ha? Sazba? Sizlarga saz o'tiribdi. Garantiya bera olasizmi? Garantiya bera olaman deb o'tiribdi. Ko'raversek bo'ladi. Aşa telefon nomer? 33lik 200 ning o'zi 92 95 96 95 ekan ekan. Qiziqqanlar usmini qabul qilsangiz bo'ladi. Bo'ladi, ha, berib ketmasin. Nega navbatdagilar ko'rimsak bo'ladi nega? Acha bu qancha o'tiribdi? 7 million bo'ldi. Bizlarniki Acha bu qancha o'tiribdi? 207 million bo'ldi. 207 millionmi? 207 million o'tiribdi demak. Ko'raversak bo'ladi. Okay, ko'raveramiz. 207 million aytib o'tibdi nega? Ko'raversak bo'ladi nega? Bu qancha bo'ldi? Bu 3 ponni ko'raversak bo'ladi. YouTube'da. Tamam, YouTube kanalı. Aşağı bu qancha o'tiribdi endi? 32'de 64. 32'de 64 deydi. Ko'raversak bo'ladi. Aşağı bular ne? Aşağı bular. Savdan siyatı o'tiribdi nega? Xush bo'lsin. Yetimizda buni bag'amiz, qayta sizlarga akib sotamiz bu. Qalaysizlar bizni. Asol. Aşağı qancha so'rayapsiz endi bularni? Lan, biz aytibsizlar bunani. Bular ne? Bular bilmayman. Bunani biz aytibsiz. Endi biz buni 5 deb aytyapsiz. Qancha so'rayapsiz? Bilmayman, aytishmam, o'ylab turmayman. Hozir aqshaga qarab, qo'yga qarab. Bo'ladi. Qaysi kanaldan? Qonat live kanali. Bo'ldi, hadi. Ikki o'zdan ko'raversak bo'ladi. Sizdan ko'rsatib bersa? Ko'raveramiz. Bu sizlar kimsizmi? Sizmi? Qancha vaqt ular? Ne bulan çabuğu o? Ya bunu 4 bo'ldi buni. 4 ponni ekan, 2 ko'raversak. Sotib oldimi yo, sotiladimi? Aldık. Sotib oldim. 4 yo'ndan mı? Ber u ana qo'zil qo'ydi, buni dedi, buni arqangdan bor shu. Unda qancha olganlar bir qator senlarni aytib chiqib. Va o'sib ketdi. Ey, uzun bilan bola. Bola. Qancha bu qancha bo'ldi endi? 38 bo'ldi. Bu 38 bo'lgan ekan. Mana 29 bo'lgan. Uni bu 4 million bo'lgan ekan, ko'raversak bo'ladi. Ularni? Ana balasi. Da balasi. Birinchi balasi.
Мына бірінші баласы екен екен. Көре берсек болады. Бұлар не? 41 болды. Мына 41 болады екен. Ана 32 болды. 32 болады екен. Қосы. 38 ана қосы. 38 екен. Аржандасы? 19. 19 болады екен. Оның екеуі 6,5. Екеуі 6,5 болады екен. Барлық жастан. Баласы жатыр. Мына 3,5 миллион болды. Мына не? Екеуі 6,5 миллион болды. Екеуі 6,5 екен. Мына 3,5 қожалық болды. Мына 3,5. Анасы. Мына баласы. Бірінші қос. Böyle ekin. Başka? Buna ekol 9 milyon oldu. 4,5. Ha, 2,4 9 milyon bolgan ekin. Ha, 38 boldu ekin. Ha, asap turan qancha? 30 bolgan ekan ekin. 30 yarım bolgan ekan ekin. Böyle bersek bo'ladi. Bo'ladi, ha, o'tlar uzoq bo'lsin. Aja bular qancha bo'ldi? 5 milyon oldu. 5 milyon bolgan ekan. Nalar ne? 37 38 demon. Bo'ladi, ha, o'tlar uzoq bo'lsin. Assalomu alaykum. Ha, qancha o'tibdi bu? Qancha? 1 milyon 700 aytyapmiz. 1 milyon 700 aytyapsiz ekan. 14 ga chiqaryapmiz. Bozor 14 ga chiqaryapti degan ekan. Ko'raversak bo'ladi. Sirkami? Sirkami, sirka? Yo'q, Mug'ashi eski ekan. Ko'raversak bo'ladi. qaysi kanal? Qonat live kanali, Qonat Mavozar dizasidan chiqadi. 2026 da o'zini jarjibin chiqadi. Aja endi bu bozor qancha chiqardi? 14 ga. Bozor 14 ga chiqqan ekan, ko'raversak bo'ladi. Aja telefon nomer 94 94lik 457 457 86 86 73 degan ekan. Qiziqmi, o'zini xavlos ko'rsangiz bo'ladi. Yaxshi o'ynaydi bo'ldi. Assalomu alaykum. Qancha o'tibdi bu? Ha, vaalaykum. Ana 1 milyon 800 bo'ldi. 1 milyon 800. O ne? Mana uloqlar ketib qoldi, egizlar bor. 2 milyon 200 bo'ldi. 2 milyon 200 bo'ldi. Ketib qoldi masjidga. Ketib qoldi. Anani sur anani. Ana ulog'i menen 2 milyon bo'ldi. Ana uloq o'zi kelgan. Ulog'imi 2 milyon bo'ldi. Bu sotiladimi? Sotib olinganmi? Sotib olingan. Sotib olingan deydi. Bo'ladi apa, bo'ta uzoq bo'lsin. Aja bu qancha o'tibdi? 1 milyon qoldi. 1 milyonga aldingizmi? Bo'ladi, aga, o'tlar uzoq bo'lsin. 1 milyon bo'lgan ekan, ko'raversak bo'ladi. Aja bu qancha o'tibdi? Qancha o'tibdi? Anaqa 2,5 aytyapman men. Ha, 2,5 aytyapti. 23 ga so'rayapti. 23 ga so'rayapti. 15 ga so'rayapti. 15 ga so'rayapti, ko'raversak bo'ladi. Qaysi ne kanal? Qonat live kanali. Ko'raverasiz niki? Bo'ladi bek. Aja bu telefon nomer? Ha? Telefon nomer. Telefon men miyimde yo'q, balamga kelsin aytma. Bo'ladi abi. Aja bu tislari qalay? Tislari sazmi? Sizlar saz o, jas. Ochib ko'rsa olamsizmi? O, bo'ladi. Garantiya yo'q. Tisdan ko'raversak bo'ladi. Biladi sizlar. Yapacağız. Bo'ladi, ha. Bilgilmasin. Assalomu qancha o'tibdi bu? Qo'zg'o'ga 4 milliondan aytib turmiz. Qo'zg'o'ga 4 milliondan aytyapsiz, niki ko'raversak bo'ladi. Qo'zg'o Qo'zg'o'da Qo'zg'o niki? qo'shqar qo'zg'o'si bor. Bularga qo'shqar. Bu ne? Ular 4 million aytib turmiz. 4 million aytasiz. Nima? Qo'shqar qo'zg'o'si. Qo'shqa qo'zg'o deb aytibdi. Ko'raversak bo'ladi. Aja telefon nomer 99 99 425 425 87 22. 87 22 dedi niki. Qiziqqa o'zini xavlos ko'rsangiz bo'ladi. Videoda bor dedi niki. Ko'raversak bo'ladi. Xo'p, nechish bolasi? 2 tug'an. 2 tug'an qo'ylarga bor. Ikkovida 2 tug'anmi? Aja buni tislari qalay, sazmi? Sizlar bo'ladi so'z. Ochib ko'rsa olamsizmi? Sizlar so'z. Net sizlar. Ko'raversak bo'ladi. Ana olsun. Burada bir deyga bir qator qo'ylarga mana pech tug'an, yerda tug'an deganda. Bo'ladi, ha, berib ketmasin. Aja bu qancha o'tibdi? Şerni aytyapti. Sherma aytib bo'ldi. Şerni. U sherma aytib olgan. Ko'raversak bo'ladi. Qanday? Bo'ylab qo'y. Qisir qo'y. Qisir qo'ylar deb aytibdi. Bozor qancha chiqarib o'tiribdi buni? Nazar 2 milyon 800, 2 milyon 900. 2 milyon 800, 2 milyon 900 so'rab o'tirgan niki ko'raversangiz bo'ladi.
Aşağı telefon numara. Hadi kod ayt. 91 91'lik 392 392 86 07. 86 07 deydi. Qasqalar ismini xalos ko'rsangiz bo'ladi. Acha bu qancha o'tibdi? Qancha o'tibdi og'a? Qancha o'tibdi? 2,5 bo'lsa beramiz. 2,5 bo'lsa beramiz. Kilometrga so'rang 2. 2,5 bo'lsa beramiz sizga. Acha telefon numara 206 1027. kodu 91. 91 deydi. Qasqalar ismini xalos ko'rsangiz bo'ladi. Savdo ketib o'tiribdi. 21'liye birimiz Qancha bermadi o? 21'liye 25'liye. Shimavr ellikka bermadi deydi. 2,5 dedim ben. Acha bu qancha o'tiribdi? 2,5 aytyapman. 2,5 aytasiz. Bu ne? Ikkovda 2,5. 2,5 aytamiz sizga. 21,5 so'rab. 21 jandan nan tab jana ko'zingiz oldi so'radi. İnternetga vaqti bilan. Acha berasizmi? Acha bu qancha o'tiribdi? Bo'lamiz savdo ko'rsin. Qancha o'tiribdi u? 26. Bo'ldi mana. 26 yosh. 22 oldu. Bir yerda endi. 20. Buramız Baroda var. Bermedi. Degesin tushir. Bermedi kattaki. Seni bermedi 22. Hatta dünyada çağıralım. Bir bırak indi. Soda bulsun. Baroda mı? Gisar mı? Koştum koy 200 koştum bırak indi. 300 kaytar. Aytkan. Qayerdan kelib ko'ryapsiz aka? Xorazmdan geldim görüp. Xorazm. Bugün kımmat koy ötken bozar arzan edi. İnternette değişen kesin kımmat koy. 4 tane ne vallahi böyle götürüyor diye bozar. Ama bugün 6 dedi. Ha. Adamlar avara etip bize süt uzaktan geldik 300 kilometreden. Endi bozor bo'lgandan keyin shunday bo'ladi. Komik ha. Bozor bo'lgandan keyin. Temur Topar mı? O diye kanal mı? Qonat life degan Qonat life. Baroda var. Gisar var. Acha bular qancha o'tiribdi? 2 milyon aytyapmiz. Bular 2 million aytyapsiz. Bu ne? Bular mekon. Bular 1 milliondan mekon. Ko'rsa bo'ladi. Alıngan işler. Nerede? 15 iş var alıngan. Yaxshi. Acha bu sizlar qalay o'tiribdi? Yaxshi o'tiribdi, lekin ko'rib. Birga chiqqan ekan. Olmaz degan ekan. Birinchi deydi. Bu bunun bolalar mı? Bular balası. Bo'ladi? Ya bular adden. Bular adden. İki ko'raversak bo'ladi. Bozor qancha chiqardi endi bu? 700'den bunlarda bergem yok. 700'den nalarda bergan yo'q deydi. Ko'raversak. 2,3 millionga bergan jo'q ekan. Ko'raversak bo'ladi. Acha telefon nomer? 33'lük 550 72 79 84 ekan neki qizqon usmoni qavlos ko'rsangiz bo'ladi. Ular davom berib ketmasin. Nekina ishlarimiz olgan ekan bir chetdan. Acha bular qancha bo'ldi? 4 yıl mı? 4 yil. 4 yıl. 1 milyon 100'den aldım. 4 yil 11'dan olgan ekan ko'raversak bo'ladi. Bular ne? Ben 4 yılda 1 milyon 100'den aldım. Ays. 4 yil ekan. Buni bir zalım. Ana şulak şu. Ha? 900'den aldım. 9'dan olgan ekan ko'raversak bo'ladi. Ajandalar ne? 1 milyon 100'den aldı. Şu bari 1 milyon 100'den aldı. Ajanda astasizmi? Var ana. İşi de 1 milyon 100'den aldı. Ko'raversak bo'ladi neki? Allah ko'gish ko'p vaqt geçti. 1 milyon 400 bo'ldi. Vaqt ko'rishga yevargan ekan ko'raversak bo'ladi. Ular daga o'tlar uzoq bo'lsin deb qolamiz. Qonat mavozamizda so'rab o'tirgan sizlarimiz uchun bo'ldi. Neki qala tarafdan keyin vaqtimizda neki politnika bor, mechada. Politnika. So'ng naprotiv jalasa neki. Asa asovni qilamiz. Neki bu tarafimiz neki Go'nag'lar tarafdan keyin vaqtimizda neki Go'nag'lar ko'raversak bo'ladi. Bu yoqda mol bozorimiz kelib bering orqaga. Aka aziz do'stlar, Qonat mol bozorimiz bir qator tuzib chiqdi. Sizlar qalay arzonroq, qimmatbaho kommentar yozib keting. Qonat live kanalini ko'rsatib
подписаться түймесін басып көрді ұмытпаңыз aziz dostlar. Murat Mavlozановтың көлемі қандай деп сұрасаңlar үшін неке көлемі? Көре берсек болады неке. Murat Mavlozановтың көлемі. Көре бересіз арқай. Келе бер неке. Murat kanalını күзетіп, подписаться түймесін басып көрді ұмытпаңыз aziz dostlar. Onda bu sorusu bu videomuzda tavsiye ederim.